Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bugün yeni bir konuyla, yeni bir bahis ile karşınızdayız. Konumuz guslu gerektiren durumlar. Vellezî o şeyler ki yucibul gusle, guslu gerektirir, banyo yapmayı gerektirir. Sittetu eşyae 6 şeydir. 6 şeyi banyo yapmayı vacip kılar. Serafetün 3 tane teşteriku ortaktır, müşterektir fiha bu 3 tanesinde er-ricalu ve nisa'u erkek ve kadınlar. 3 tanesi erkek ve kadınlar için müşterek durumlardır. Ve bu 3 tanesinin birincisi iltikaul hitaneyn sünnet yerlerinin buluşması, sünnet yerlerinin denkleşmesi, diğer bir ifadeyle erkeğin tenasul uzvundan sünnet olan yerin ferşte kaybolmasıdır. Bu durumda iki taraf için de banyo yapmak, gusül almak vacip olur. 2. Ve inzalul meniyyi meninin akması. Bu gerek erkek için olsun, gerek kadın için fark etmeksizin ikisine de banyo yapmayı gerektirir. Üçüncüsü vel mevtu ölüm. Gerek erkek, gerek bayan öldüğü vakit, vefat ettiği zaman bunlara banyo gerekir. Dolayısıyla müminler bu kadının veya erkeğin guslunu alırlar. Gusül aldırmak bu durumda vaciptir. Ve serafetün 3 tane de tahtassu biha en nisa'u. Tahtassu özgüdür biha bu üçüne en nisa'u kadınlar. Diğer bir ifadeyle 3 tanesi ise kadınlara özgüdür. Ve bunlar el haydu hayız kanıdır yani adet kanıdır. Ve nifasu nifas doğumdan sonra gelen kandır. Bir de vel viladetu doğumun kendisidir. Tabi bu doğum gerek sağ olarak bebek dünyaya gelmiş olsun, gerek ölü olarak gelmiş olsun, düşük olarak gelmiş olsun, velev ki bir parça et olarak da gelse bu durumda bu da bir doğum sayılır ve bu da banyoyu gerektirir bayan için. Kısa bir özet geçecek olursa kardeşlerim, guslu gerektiren 6 şey vardır. Bunların 3 tanesinde erkek ve kadınlar müşterektir. Yani ikisi için de söz konusudur. Birincisi sünnet yerlerinin karşılaşması, denkleşmesi. Buna cima diyebiliriz, cinsel ilişki diyebiliriz. İkincisi meninin akması. Üçüncüsü de ölümdür. Bu üçü hem erkekler için hem de bayanlar için banyoyu gerektirir. Diğer 3 tanesi ise sadece kadınlara özgüdür. Bunlar hayız kanı yani adet kanı, doğum kanı, bir de doğumun kendisidir. Kardeşlerim diğer bir başlığımıza geldik. Bu da guslun farzlarıdır. Ve feraidul gusli guslun farzları serafetu eşyae 3 şeydir. 1. En niyetu niyetlenmek, niyet getirmek. Mesela niyet ettim cenabetliği üzerimden kaldırmaya veya niyet ettim hayız halini üzerimden kaldırmaya, niyet ettim nifas halini üzerimden kaldırmaya gibi niyet getirmek. 2. Ve izaletun necaseti necaseti izale etmek, gidermek. İmkanet ala bedenihi eğer kişinin bedeninin üzerinde bulunursa, kişinin bedeninde bir necaset varsa bu necaseti gidermek de bir farzdır. Üçüncüsü ve isalul mai suyu ulaştırmak ila usuli şa'ri vel beşereti kılların köklerine ve bedene suyu ulaştırmak da guslun 3. bir farzıdır. Burada da özetle guslun 3 farzı vardır. Birincisi niyet getirmektir. İkincisi bedeninde varsa necaseti gidermektir. Üçüncüsü ise bütün kıllarının köklerine ve bedenine suyu ulaştırmaktır. Kardeşlerim her zaman olduğu gibi şimdi de Hediyetül Habibi Kürtçe okuyacağız ve burada bahsettiğimiz bu başlıkların tamamının ayrıntılarına gireceğiz inşallah. Fesla gusli tiştin ku gusli vacip dikin. Vellezî viye vusâku yani ev tişti vusâku yucibul gusle gusli vacip dike sittetu eşyâe şeş tiştin. ثلاثة سسي جوان ششا تشترك فيها الرجال والنساء زلامانو پیرکان دوان ده شریک هفن yani وان هر سیان غسل واجب دکن لزلامانو پیرکان توا
بله دبیج سه هفت تشتا دا ظلام و پیرک شریکن و اف هر سی تشتانا هم جبو ظلاما هم جبو پیرکان غسل واجب دکن وهي وان هر سیان اون التقاء الختانین به هفگهشتنا هر دو جیه سنت کری جمع رو جنا بوکو حشفتا ذکر یعنی گوپکا وی گرچه پوچ به او گوپکا سر ذکر انسان دا ولو کی پوچ بجی وندا ببه دفرجه کی ده وندا ببه گرچه ای مریا به ولو کی او فرج ای یکی مری بجی وقتا دور دا وندا ببه و یا ای حیوانا به یا جی فرج حیوان دا وندا ببه و یا دبور به و یا جی فرج نبه آلیه پیشیه نبه آلیه پارا بجی غسل واجب دبه لهر دوان لهر دو آلیه جی غسل واجب دبه یعنی ایکو خودی ذکر جی غسل لی واجب دبه خودی فرج و دبور جی غسل لی واجب دبه گرچه زاروک بن و یا دین بن تخوازه او زاروک بجی تخوازه دین بجی دیسا غسل لوان واجب تبه ایلا مریه کو ذکر کتبه غسلاوی نواجبه انسان که کو مریبه مثلا ام بیجن مرک بیرکاوی مربو چو پیرا که جماعی دوی حالت دا غسل تن مرک را واجب تبه بیرک را واجب نابد بیجه ایجا سیدات اشتاکی دید بیجه نامه گو وقتا کو گوپکا ذکر یعنی حشفا ذکر میگو د فرجه کی دا وندا ببه یا جی دوبورا یکی دا وندا ببه دور دا غسل واجب تبه لهر دو آلیا ایجا دبیجه تو بزان ذکر کو حشفتاوی تو نبه او ذکر کو حشفتاوی تو نبه یعنی گوپکی جی سنت تو نبه وی وقتی چاواچه دبه اگر بقاسی حشفه بکه و فرج و یا دوبوره غسل واجب تبه لویجی لخواه فرج و دوبوره جی یعنی او کسی که حشفت ذکری وی تونه به ام بیجن مثلا سری وی جیکری به و دمه دیسا قاسی جی سنت قاسی حشفت وقت د فرجی یا جی دبور دواندا به هم لخودی ذکر غسل واجب تبه هم جی لخودی فرج و دبور غسل واجب تبه گوتیه اف ای اول بو ای یک امین اف بو ایکو غسل واجب تک ای دنیا دوی و انزال المنی او جهاتنا آوکی آوک مگو منیه جهاتنا آوکی جو غسل واجب تبه پکی آوک چیه ام منیه چاوان آستکن علامتی وی چیه دبی علامت منیه اون کو شلبه بهنا هویر جیتی دما کو منی شلبه بهنا هویر جیتی کو زوا دبه بهنا سپیکا هیکه جیتی وقتا منی زوها بهنا سپیبونا هیکه جیتی بوی آوای تیناس کرنی او به درکتنا ویره لذت چیده به وقتا منی جی انسان در بکه به جی زوق و لذت چیده به او تدفق دکه یعنی خوش و دریجه گوتیه سیدا خوش و دریجه خوش تحرک زوزوته بوی آوا یعنی به تدفق به لذت و زوقه تیناس کرنه دیسا وقتا شل ببینا هویر وقتا زوها ببینا سپیکا هیکی جیتی اگر یکی تن جوان علامتا هبه او منیه به شبهه یعنی ام بیجن جوا وصفه کو جور دا گوت وقت شلبو بهنا هویر جهات یا جی وقت حرکی ذوق دا انسانا و بتدفق حرکی زوزو حرکی و وقت دوی اف علامتانا یک شی هبه ام دزانم کو و به شک و به گمان اف تشتی کو حرکی منیه و وقت غسل واجب تبه سیدا وردا تشتی کی دیج دبیجه دبی تو بزان کو د جل خدا و یا د دوشگا خدا منی دیت انسان کی جل خدا یا جی دوشگا خدا منی ببینه اگر کس کی ده لی نرازابه غسل واجبه یعنی معرف کی ده جل خدا یا جی دوشگا خدا منی دی او غیری وی کس کی ده لی نرازابه و وقتی غسل واجب دکه گرچه نای بیراوی کو شیطان پی کھینیابه ولو کی نی بیراوی کو شیطان پی کھینیابه دی ساجه غسل لی واجب تبه افتشتی کو هاتی سریوی نی بیراوی جی جبر کو منی د جل خدا دی یا جی د دوشگا خدا دی و وقت غسل لسروی واجب تبه اگر ج خو رابو او تشکی تیر و سپی دیت غسل نواجبه کو دما ج خوی رابو نری کو د جل وی دا یا جی د دوشگا وی دا
تشتكي تير و سبي ببينه و وقت دبي غسل نواجبه چما لورا دبكو مزيبه ويا وديبه مزي ودي جي هي وندزانج انسان ده هركه افنا نمنينه اجا افتشتي كو سبي بتير به دبي احتمالا كو مزي به ياجي ودي به هي مزي ودي نجيس لي بفانا غسل واجب نابه و دمي بكيف اخويا دبي و دمي ايدي بكيف اخويا كاره حساب كو منيه او خبشو دکاره ببیجه یعنی قناعت خو بینه به افتشی کج هرکی دجلی مدا یا جد دوشگا مدا و منیه او راب خو بشو او کاره حساب که ودی و یا مزیه دکاره ببیجه کو اف ودیه یا جی و مزیه جیه کو گهشتیه بشو و وقتی جی اف جیه کو یعنی اف جلو برگی ویدا یا جی دوشگا ویدا اف جیه کو ودی و مزی لیکتیه راد به وید شو او دبی اف ودیه یا جی مزیه نمانیه دبی و وقتی غسل جی ناکه یعنی اف دبی بکیفاوی دبی وضعیت دا دبی حالت دا قناعتاوی بکی جاهلی رو بنوی دیگه ایس سیاجی تشتی که غسل واجب تکه جبو میرانجی جبو جناجی والموت اومرن انسان گو بمره غسلاوی واجبه بله اف سی تشتانا ماگو هم جبو میرا هم جبو جنا غسل واجب تکه ایجا دبی و ثلاثة و سسی جوان ششا تختص بها النساء خصوص جنارانه افنا خاصي جنانه وهي افسيتشتانا وان هرسيان الحيض خونا كراسا مجورگو عادت كان والنفاس خونا پشت ولادت گوتیه والولادتو زائین ولادت بخوا گرچه پاریکی گوشت به دخوازه او درگوش او ولد تام نبه پاریکی گوشت به و یا خونه که هشک به یا جهنه که خونا هشک به دیسا جبویا غسل واجب تبه ام هاتن بحثه كدني فرز غسلي وفرائض الغسل فرز غسلي ثلاثة أشياء سيتشتن النية نية كرن يعني قص كرن بوكو بدل خوا بيجا نويت رفع الجنابة جنكا بحيزة وبيجا نويت رفع الحيدي إنسان جنابة تبين نويت رفع الجنابة إنسان خديه حيزه جنا بحيز بأوجد بيج نويت رفع الحيض يا بالنفاس جنكا بالنفاسي وبيج نويت رفع النفاسي آوانا بكرمانجي اف بي في قوتن نية عربي بو إجاد بي بكرمانجي جي از بنيتم جنابت رادكم از بنيتم حيدي رادكم از بنيتم نفاسي رادكم يعني حكم وان جسر خو هلتينم دبيجه اگر كي جان جوانا بيجه نويت استباحة الصلاة ويا نويت رفع الحدث الأكبر دبه أفجي دبه يعني ببيش من نيات كر از نميجي لسرخ حلال دكم ياجي قوم من نيات كر از بيدسميجيا مزن سرخ را دكم وقتا ببيش بيدسميجيا مزن جنابات دي كيف بني حيز دي كيف بني نفاس دي كيف بني دبه وقتا ببي آواي نيات بين أوجي دبه يعني یک اوا یک مگون نیت فرضی غسلی ای دو دیا دبی و ازالة النجاستی جدا آلینا نجیس حکمی نجیس حکمی بد آلی کی ازاله بکه وک پشک میزه پشک ام دوینه چلک میزه کرمانجی مدا وسایه وک پشک میزه یعنی چلک میزه دروپ میزه این كانت على بدنه اگر لسر بدنه وی هبه دما کل سر بدنه انسان چلک میزه یاجی نجاست کی دن هبه و وقتی و ازاله کرنا ویجی فرزه گرک بشو بریا غستی و وقتی بریا غستی وانا دشو ایجا سیدا وردا تشتکی دد بیجه تو بزان مصنف لپی امام رافعی مشیای وها گوتیه مصنف وی کتاب قاضی ابی شجاع وک امام رافعی گوتیه چاوا گوتیه ازاله کرنا نجاست جی فرزه کی غسلیه یعنی فرزه کی نیت آنینه ای دودیاجی ازالت کرنا نجاست گوتیه ایجا سیدا دبیجه مصنف مجی وک امام رافعی وسا گوتیه اما دبی اصح وسانن پکی اصح چاوایه لكن اصح اوکو ازاله نجاست چه حسیبه چه حکمی به شرط صحیح بونا غسلیه نرکنه یعنی دبی دخوازه او نجاست بدن انسانا دخوازه حسیبه بچاو بخویه دخوازه حکمی به حاصلی
ازالتا و نجاست نه رکنکی غسلیه شرط صحیح بونا غسلیه یعنی لازمه پیویسته که مرو ویا بری غسلی بکه یعنی چاوا که مثلا ام ببیجن شرط صحتا نمیجه چاوایه مثلا وقت مثلا دست میج گرتنه اونا تشتانا چاوا که شرط بری نمیجه جبو صحتا نمیجه اونا شرط اونا بری نمیجه تیننشونه دوی دوردا جی ازالت کرنا نجاست مصنف ما ماموسته ما قاضی ابی شجاع فرزکی وک فرزکی حسباندی گوتی فرزکی غسلیه رکنکی غسلیه اف نو سایده اصح اوکو اف ازالتا نجاست شرط صحیح بونا غسلیه یعنی لازم کو ویا بریا غسلی بینشونه بدن خو پاکش بکه بشرا دست به غسلی بکه وی وقتی فرض غسلی دبه دو یک نیت آنین یک شی تمام وصله و موی خو جان خو گشی بشو آوه بگینی دو حف فرض شده بوی وقتی نایم هاتن فرض اساسیا گورا کتابه قاضی ابی شجاع دبه و ایصال الماء گهشتنا آوه بگینه الى اصول الشعری ببال کوکا مواوه موی ده بدن خو سری خو جان خدا آوه بگینه کوکا وانا و یا فرزه والبشرتی او بال دروای چرم و اف جی دروای چرم یعنی او چرمی که ده بدن انسان دایه آوه بگینه وی جی اف یا جی فرزه آوه دیگینه تمام چرمی بدن خو دیسا آوه دیگینه کوکا وان موی که ده سری ویدا ده روی ویدا ده بدن ویدا آوه دیگینه کوکا وان مویا جی بوی آوه فرزا سسیا جی تشونه ده غسته دا د آلیه دا پیوکی هبو د پره نسخه ده سیدا ده بیجت د پره نسخه ده الى جمیع شعری نه ورا گو الى اصول شعری گو آوه بگینه کوکی مویا وردا جی گوتیه هنکی نسخه ده جی د پره نسخه ده جی اف عباره هوی اف گوتونو پیوه هیه الى جمیع شعری یعنی وصول الماء آوه بگینه الى جمیع شعری تمام مویه خو دوی پر نسخه دا اف گوتنا هیه یعنی به بال حمیم واوه آوه بگینه تمام موی بدن خو سر و بنی وان تف سر واناجی بنی واناجی تف آوه بگینه اگر پر هونایی و یا گریدایی به او زانه به اف ناگی جهندروی واجبه کو وکه دما کو پر وی مروی دخوازه مر دخوازه جن هونایی به یا جی گریدایی به او اف کساجی بزن به آب ناگی جهندروی و دمیل سر وی واجبه کو وی پر خو و بک هوناندنا وی یا جی گریداندنا پر خو و بک کو برا آب بگه تمام مویا جبر کو هنک نسخه دا گوتی آوه بگینه تمام مویا گرک تو جیکی داجی موی وی زوها نمینه والبشرتی دیسا آوه بگینه تمام بشری خو او ببال حمی چرم بدنی و حتی هندره ترک یعنی اوجیه کو د ترک د بدن انسان دا وسا قلش پیدا کبه او بنه چرمک ذکر نسنتگری او انسان کو ذکر خو سنت نکریه چرم ذکر آوه بگینه بنه وی چرمی جیده به وی وقت فرض او جیه کو خویا دبه جفرج جنا لسر دستاوه جنک وقتا دستاوا خو بگره فرجه و چقاس خویا دکه لازمه کو افجی خویا دکه جی ورششتنه او قلکی گوها او دیسا قلکی گوه خوشی به وی آوای آوه بگینه بشوه جبر کو ام دویجن تمام موی خوشی گرک آوه بگینه تمام بدن خوشی آوه بگینه وش هم یگو تمام بدن دور دا تمام چرم بدن آوی دیکه بنی او قلش دستیوی ترکاندنا ورا دیسا ذکر نسونتگری بنی چرمی وی ذکری جیگره آو بگیه دیسا وقتا کو جن دستاوی دگرن فرجی وی چخوا دخویه گرک اقواس دیسا آوی بگینه ورا جیویش بشو و دیسا قولی که گوه خوش آوی تیخی بشو حتی درس یکیدنی بخاطری و ببینند خیر و خوشیه ده